Every Saturday mo na ay music? Music Friday, Saturday. Oh, okay. Pareha og ban or lain-lain? Lain-lain naman, tapos kung Friday may acoustic. Parang may walay drums. Taga diin man sa ng mga banda. Taga Sabidra. Oh, ba? Taga din na sila. Oh, nindot man good. Mas maayo particular nga bakit may manhayag kay tanaw. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you never see the other roll while you're traveling with me. Hey now, now, when the world comes in, they come to build a wall between us, to know that we won't win. Now I'm done with my talk. There's a hole in the roof. My precision. Soday? Right, thank you so much. That was from the plane. I think they have nice food there also. Where? It smells really good. Gali dong. Wow, yummy. Just once. Why the good times never last for long. Where we go wrong. 320. Pila inyo ang beer? Tag 6.5 naman. Oh, 5 rang gamay, no? Ya, inyong pork, tag 8 ra jud. Tag 10 lagi na sa uban. Ha? Oh, sige ha. Thank you, dong. Bye-bye. Yeah.
Salamat dong ha. Hindi ma... Let's go. May lagi doon. Kapit na mahurot. Hantod on sa paniurasa mo human inyong kuan diri. Alas 10 ma'am. Alas 10 ra kotob. Alas 10 sa likod ko. Masayo mo. Dan email. Fluidin. Ah. So unsa may orasan mo close ni inyong Alas ko. Oh. Alas 10 kinsa mo. Oh, unsa ni gani Laguerta Irta ni Sos. ni Jesus. Ah, wow kanindot. Asan yun eh ma'am? Diri mami last week kunya wala kayo toy tao. Kitab kami ninyo. Oh. Ya karon daghan man nindot man og sounds. Ha? Every Saturday mo na ay music. Ah, music Friday, Saturday. Oh, okay. Pareha og band or lain-lain. Lain-lain ako. Tapos kung Friday may acoustic. Parang may walay drums. Taga diin man sa ng mga banda. Taga speedrun. Oh, ba? Taga din na sila. Oh. Nindot man good. Sige pon. Balik na pon miya, bye. Salamat, salamat. Oh, nindot kaayo. Suka na. Oh. Uli na mi guys. Uli na mi. Kaya busog na mi. So nindot kayo guys, every Friday and Saturday na sila ban nga taga diri ra sad sa Moalbual. So sa mga silingang dapit din ha, pwede kayo mamuari. Hi guys, busog. Inside na. Doon ra ni siya sa kanang police station sa Moalbual. Kana siya ay unahan. Muna na siya niya kanang Moalbual nga municipal niya sa unahan. So, ang pangalan di ani siya Laguerta ni Jesus. Hi. Open the light, be. So. Pauli na mi guys. Hi. Nagabian. Bye bye guys. See you on our next video. Don't forget to like and subscribe, and don't forget to hit the notification bell so you can be notified whenever we're posting a video. Please watch. Bye bye guys.